demung peksi Lapas bu halus manis termerah hati golek siapa aja? Yang nengen arep golek siapa aja? Anak bujang apa ora nengen Bu? Mendi. Mendi. Piye? Lama lah. Nyong duwe bojong. Pengrawet lama lah. Alah, iya matur suwun Bang ya Allah, Bu. Iki sing biru tuh iki ya Allah. Sing abang ndi, Bang? Sing abang ndi? Makanya iya ke sing guru dicit yang alhamdulillah. Lah yen kene Bang. Apa paning iki kelalen? Oh iya golek iya. Golek isi podang jemat ibu bunga nengah ini Pak kepenak banget nih matur suwun ya yang ora tutup kaya kowe nyanding bisa podang kuning megah apa gak selep esok awan ning omah wis ora kasang keluyuran anggole sing tak sayang dia kang nyapa ayam liang tas sawang mesra ning
jane ngapan kecane tak inti saka atuwe sampe kerja gawe nyali bencan lanjut tak sebut gak ada dan kotik agawe pikirku seret-seret tak sawada bahanise ibaratnya dengan istirahat murah bakal hatiku leyokan nyaman Yere si bodak adudut hati keberatan Remata hatiku tak sayang Kedua pasrah tani sedepikan ulun dewa Aik tak tuh sih tuh tambah semangat ya lo orang ngerti lah orang ngerti kepriwe sambal iya keripik gedang keripik tela mbak setitik gedang asal merata merata banget kayak adil banget kayak pak merata banget oh loh gue dengan gue semenotok kayak semuanya gonyong dia iya kayak panu pamundutan saking mas apa mikir kelalen orang takon lah segera ini takon nih hah? tuku es loh maning sih terlalu bohong selendang biru terus yang gebang nih ge 50.000 pas banget karo duitnya ge biru-biru dalam hah? 100 oh keris selendang merah